मैम ngasi kanoda holding da khoi gi leiba kano share se kamaina tawra khoni exit tok thopuna de sell tok thopuna jingmina se holding da leiba se ina cnc ko suppose example na kanda ina sida buy da sangaga SBI gi buy da sangaga ko long term da lawra thamba se ngasi ina long term da lawra thamba se ngasi di kadai da lei position da lei gani na position da lei ngi da khoni ira laina exit tok thop pe thadok pe yai adu next day they holding the sangrani holding the sangra gadi sigi magi exit to boja kitang step kharsangi ka do step to jing binasi kamaina to gana gana first sida tata port agi tata port thadu og jing sibu ko sida exit ta sange exit ta sanga kanda ina thadok to se quantity kya no ko aduga limit ta thadok to market ta thadok to sine lak ti se ko aina market ta thadok ken khale ko sell tau thu hoina position da di sida sell tau thopaga position da gi du mangi ko du sida di position da mangoi authorize la kani your holding at CDSL demand depository si lai ko yang si ko continue to roga me continue to roga da mana sida hangai si yang ko tipin ko nangi sigi kana se holding se thadong no bo hona ba sigi tipin se da ka oi tipin se khoi lei lei bo ga do bani tipin se nangi jimen da sanga ga search to ju fangani ka gum nang lei tra ga di ko reset to se ko forgot tipin nang yaw si da ki te ko adu ga ka gum lei ga na si da continue to gi do ko ai lei tre ni khala si forgot ko tipin se sang si tra si da sanga kan da kari hanga ke jing si ko error sending cdsn ko ya la tre do continue to ro jing asi continue to re ngakting ai se ko system se kitang tap pra kenum to so ba na tap pra net na tap pra ma to re tap pa ma yaw re sida gi ti pin piro hai de ko do ai gi ti pin se ai kano da ai gi google dong tang thi ge yaw bre ngi ko myam ti pin se google da yaw bre ngi yaw dra na generate to hala su ya gani first ai gi gmail da im da thi jege gmail tipin Zerodha last kon bagi tipin se kada de lei bano tipin tam de le tipin se digit mari gira kanu oi bani ko taruk kira digit mari da taruk rangane ado lei tare ne khalasi lei raga di okay oi lei traga di click here to generate tipin ko sta click tawra salasi click tawra salasi aduga ngasagi ai da ka oi ri ba tipin da adu lawrasi ko sida tipin aina generate taw matam da ingona da ka oi se kaino ai BOID ko BOID se kada dei phangdino haragadi ai ngasagi sida ai kana se Zerodha gi account se sida changsil laga ko profile da lakpio profile da laga my profile da changbiro my profile da changa kanda sida BO haina majaw se Demate ko Demate account gi si ID se ni mana BOID ne hangai se ko sigi BOID se ma sida hapsil lasi ko mya aduga next ta kari pan card ko pan card se ai pan card se fine se ira thamba nei sum ta jenga gi ko pan card idai su by hat tog dereba pan card direct search storage pan card stele ai pan card id ko siloga aduga stock sil invalid BOID hare ko karigino yengsi mamang de space ka yaubra oh space am jawra me mamang de ko koina copy to boda space jawro ko se sisu ya de ko next am to se BOID ya de hai BOID sine ba Demate ki
matam kitang sange kadai jakrage t pin generate the next story okay agi gmail id da otp thagre ko phone da su otp lamani phone da otp la kare sida la 54 aduga 8332 next to go back to the thank you tpin is generated successfully and sent to your registered mobile number and the email id da su aduga your registered number da su tpin thagare ko tpin lai hoje ngom da ko ngom da tpin se labani na inga sagi igi cell da holding do sang biro aside exit ta sang biro ko exit ta sange exit ta sang aga market da direct sell to ya bra hana jing si ko sang sil le continue tore okay continue cdsl chale tipin hapo hare agi tipin se jisu lai se 06547 verify OTP हमका हंगे का OTP से 501 282 verify okay execute cell yes का सीधे cell तक तो पाया नहीं तो OTP के लोग हाउ खराब नहीं है cell तक तो cell tàu cái ko mem ho re ko lai na se ki process bang ne khone khano tàu du se na position de leiba kana se thado ke haire ga di yam easy oi aduga holding de leiba kana se thado ke haidi nangi tipin OTP mayam ma si process se tàu du ne ko engom da hana tipin se leire ga di tipin se dum hapsi laga ya ne tipin gi next OTP la kani OTP haba ga ga tàu ko aduga to po question na mana mayam jam toina hangba aina sidagi holding dagi share ma exit tawthue exit tawthuaga position da laga plus minus tawraga chatlaga leire oja se kamai tawdino haibako sida chaliba plus minus tawraga chatlaga leiriba tata power gi kano se aina somdaga sell tawthorokpani ko my quantity se sida yengbio -10 9 lei se ko -10 leiye aina sell tawgiba quantity do sida minus da leigani aduga aina sida ngasai holding dagi thadokkiba do quantity do 0 da leigare aida aina success ona thadokre aduga position da leiriba kano se position da exist oreiba ngasa gi share da adu kemta akai ba leite ko sisina yi ngasi gi profit and loss to the issue kemta leite ko sisum leijaseno aduga hayeng di sumangrani ko horen evening ko 3:30 ba ma kana show to ngani numidang bo show to bo yai aduga next morning da di ma se leire ko adu sida mu thore haina mu chang silaga amu sida mu nang exit